आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ लैबाक असिना ngasi जाति की मपा महात्मा गांधी की चामा यांखै मंगा सुबा मपोक कुमन नुमिता लुसिंगबा सिगी मफमदै काई खुमनबो उठख्रे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेनना मियामदा अहिंसादा थाजब थमदुना वाथोक खुदिंगमक वारी सानदुना वारिसिन पोरकनबा हाइरि उख्रुल जिल्लादा लमगी चयेतनबगी मतंगदा नोंमै कापनरकपदगी मियोय अहुम लैखिद्रे निफु हेना सोकपन नंगले अमतोइबा मध्य पुनबगी सक्तम सागतपा मेरा चौरेल होबगी थौरम हयंग पांथोकनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मिपुम खुदिंगमक्ता लुनान बाहिबसी पुनसिगी तना थानबा याद्रबा अमा ओयहन्नबा वासक लौमिननबा हाइरि लैबाक असिना ngasi जाति की मपा महात्मा गांधी की चामा यांखै मंगा सुबा मपोक कुमन नुमिता लुचिंगबा सिगी मफमदै काई खुमनबो उठख्रे दिल्लीदा पांथोकिबा स्वास्थ्यता अभियान की थौरमदा केंद्र की मंत्री सिंह अमदी तोंगान तोंगानबा राजनीति दल सिंगी लुचिंगबा सिंगना महात्मा गांधी की मफमदा लैसु कट्टुनै काई खुमनबो उठखि पाउमी सिंह वांगांगबदा बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग केंद्र की मंत्री जेपी नड्डा ना हाई महात्मा गांधी ना लू नान लैना बाहाइबिरमी अमसुंग नरेंद्र मोदी सरकारना मसिबु मियामगी इहो अमा ओइना ओंथोकले नुमिदासिगी पालन थौरम मणिपुरदसु राज्य सरकारना सिंधुने इम्फालगी गांधी मेमोरियल हॉल द पांथोकि थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह लुसिंगदुना मियामना जातिगी मपा महात्मा गांधी की मितमदा लैकट्टुनै काई खुमनबा उठखि थौरमदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्रीना राज्य सिबु लू नान थंबदा मियामना चावना थौदांग लौबिनबा हाइखि अहिंसादा थाजब थमदुना वाथोक खुदिंगमक वारी वाताई सानदुना वारोइसिन पोरकनबा अमदि मियामना अईगी हाइबा वाखल थादोकनदुना लैबाककिदमक कथोकपगा लोइना थबक तौनबसु श्री बिरेनना हाइरि महात्मा गांधी जी ने पामजरम्बा अहिंसा लोइना लूबा नानबा भारत पुंबा और कोई स्टेट मणिपुर पुंबा लूना नाना थंबा लोइना न्यूबे कोई वाखलदसु याम क्लीन दोइबा वाखलोन पृथ्वी मयामदा पीबा लेबाक मयामदा पीबा सिदा अइना सुंगासी Chief Minister Moina Manipur ki miyamda state chiki damakta miyam ki damakta kathokpa amaga loinana yamna neat and clean thamoi sengna honabado madu oiminasi haiba wafamse miyamda pause loina ai pijari थौरमदुदा मंत्री सिंह एमएलए सिंह सिविल अमदि पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयासु सरुक याखि इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिला यावना राज्य की तोंगान तोंगान बा जिला सिंगी डेपुटी कमिश्नर सिंगी ऑफिस सिंगदसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंदुना ngasi लू नानबा मदि लमतु सेंगबगी कैंपेन सिंगा लोइनना जाति की लू नानबा नुमित स्वच्छ भारत दिवस लिसिंगानी कुनमरी की पालन थौरम पांथोकनाखि मोइरांग पुलिस स्टेशन अमसुंग सीआरपीएफ न खुसमनदुना मोइरांग अमदि मसिगी अकोइबदा लमतु सेंगदोखि सरकार की लोइसंग सिंह कैथेल अमदि लेकाई लेकाइदसु लमतु सेंगबगी थबक थौरम सिंह पांथोकनाखि इम्फाल की लमफेल पाटा लैबा सीआरपीएफ की मरफु तरुक सुबा बटालियन ना लमफेल सुपरमार्केट अमदि मसिगी अकोइबदा लेबा मफम सिंह सेंगदोकपगी थौरम पांथोकि असम राइफल्स नसु नोने जिला की तेंखोंगजांग खुलदा ngasi लमतु सेंगदोखरे भारत लानमीना बिष्णुपुर जिला की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा गांधी जयंती अमसुंग स्वच्छ भारत अभियान की थौरंग मरी लेनना लमतु सेंगदोखरे थासिगी तरा तरेतगी थखाई अमसुपना कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल न सिंधुना चथरकपा स्वच्छता ही सेवा कैंपेन ngasi माई पाकना लोसिनख्रे जिरिबाम म्युनिसिपल काउंसिल नसु ngasi जाति की लुनानबगी नुमित पालन थौरम अमदि मना मथुम यंथोकपगी थौरम ngasi काउंसिल की ऑडिटोरियम द पांथोकि कुकी मिलिटेंट सिंह मियोय होम फाखिबगी मनुंगदा अमा थादोरकलगा अनीना हौजिक फाव फाजिनदुना थमलिबा सिगा मरि लैनना सेमखिबा जेएससी न कौबा जनरल स्ट्राइकना राज्य सिगी मफम कयादा मियामगी महौसागी पुंसिदा अकाइबा थोकले तंपाकी जिला सिंगी मफम कयादा मियामना लंबी थत्तुना गाड़ी चथोक चचिन तौबा थिंखि कैथेल अमदि दुकान अयाम्बा थोंग लोनखि उख्रुल जिलादा ngasi हुनफुंग अमसुंग हुमपुंग विलेज अनि की मरक्ता लमगी चयेत नबगी मतंगदे चाउना उंखनब थोखरे नाकलनी की मरक्ता नोंमै कापनरकपदगी मणिपुर राइफल्स की पर्सनल अमा याउना पुन्ना मियोय अहुम लैखिद्रे मियोय निफु हेना अचोक अपन नंखरे सोकलब मियोय सिंह अदु उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमदि लैसिफुंग क्रिस्टियन हॉस्पिटल द लाइकनरी लमतु सेंगबगी वहौदगी ओइरखिबा उंखनबगी फिबा मदुलाक्सिनबा जिला असिदा भारतीय नागरिक सुरक्षा सनहित्य की सेक्शन चामा हुम्फुहुमदोइगी मखादा ngasi ayuk pung 8 मखाइदगी मखा ताबो हुकुम अमा थोक्त्रिबा फावबा अथिंबा थमख्रे
जिला असिगी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट न थोकपा चेरोल अमदा अथिंगबा सिगी मखादा मियामना युम-युमदगी चथोक्तनबा खंगहली फिबम असिगी यंगलगा जिला असिदा ngasi nongthil pung ama minute kundagi internet service broadband amadi mobile data servicing pung kunmari gi oina thingjin khre masigi matangda raijya sarkar gi home bibhagna cherol ama thokre Transport, Veterinary amasung Animal Husbandry Mantri Kasim Basum MLA Singh Laisio Kaising amasung Ram Muibana Hunpung amasung Hungpung Kul Anigi Marak Anigi Miamda Watok Adu Makatana Choktok Handanaba Apil Tauri Makoy Humna Sahi Toguna Punan Toki Bachero Lamadahai Aikoigi Angang Singh Ahalaman Singh Amadi Tungi Mirolgi Kalaga Santi Poraksi amasung Hingsa Thadoktuna Watok Adugi Waroishin Wari Sanaduna Porak Nabahonasi Laikhidraba Singi Imung Manungdasu Makoyna Tamoy Shokna Awabo Pongdokli Paugi Marakthana Atenba Brek Ama Chatliba September amasung October tha asi National Ovarian amadi Breast Cancer Awareness Month kamari leinana numit khudingi ayupung mapal dagi tarani thoi fauba tha ani chupna gynecologist Dr. Basanti amasung Dr. Bandanana free gynae doctor consultation ge loinana free breast ultrasound screening breast mammography pap smear test amasung thyroid ki anabasing khangdoknaba USG season naduna screening lemna tawbagi khudongchaba pizari anabasing gi oina PMJAY health card amasung government employee singi su khudongchaba pizari akupa marol gi damag AOI Babina Specialty Hospital, Sajiva Jail Road, Kabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Tabiriba Pawashi, Akasvani, Imphal the Guinea. Hayeng Merat Saurel Hobanumit Sahi Kudingi Meragi Noma Panba, Merat Saurel Hobagi Thoram Pangtoktuna Latli, Maushadage Hona, Thoramasida Tongan Ba, Singmi Purup Kayasu Saruk Yaduna Lakli. Lining Tau Sanamahi Temples Board na Sinduna, Numit Asiki Palan Thoram, Hayang Pangtokani. Mera Saurel Hobaga Mari Lainana, Rajapal Laxman Prasad Acharyana, Lamda Masiki Miam the Yapa Paujel Piri, Maki Paujel the Rajapal na Hai, Kumayasi, Rajas the Layaba, Kanglupumna Maki Marakta, Punbagi Saktam Sagat Nabagi Damag, Sahi Kudingi Mera Tada Pangtoi, Kumayasina, Lamda Masiki Miam Gimarakta, Apunbagi Saktam Sagat Pagaloinana, Sahi Kayadagi Laklaba, Satnabi Kaya Ngaktuna, Santi Amadi Sakat Paporak Lagani Haibagi Asata Uri Hainasu, Rajapal Namahaki Paujel the Haidi. United Committee Manipur UCM na sindunangasi Manipur gi apun ba saktam ngak na bagi ihogda laikhidraba singi mapamda haikat laikat tamduna ikai khumna ba utkre apun ba lelong chajing maira paibi lupnasu ngasi lelong chajing pukri achawbada laikhidraba ipa ipu singamadi mamang chahi gi me ahumdagi raija sida thokliba irangda thawaina pontha oikraba athauba athaubi singi mapamda langban chara tambagi thoram pangthokre thoram adugi sarukama oina uchara kayasu thaki North Eastern Theatre Association neta hingang na sinduna lamdamasigi laikhidraba artist singi mapamda langban haisoi katpagi thoramsu ngasi pangthokre kasarda leiba Lengun the Pipat Protection and Preservation Committee Manipur Assam na sinduna thoba singi mapamda hailei amadi langban haisoi katpagi thoram amasu ngasi pangthokre thoram aduda langban ihul laisoi tamba haina mingthonba lairik amasu phongki Sivasena Manipur Pradesh ki President M Tombina Hairi mi pharaga demand tawba haibasi terrorist singi thawongni Imphal gi Babu Parada leba Sivasena Bala Sahib Babanda ngasi pangthokkiba paugi mifama madasri Tombina Hai Myanmar dagi sangsel lakliba mioi singasina terrorist ki thabak thawong kaya sathari Haujik naha ani phajinduna thamkhriba si thadok naba sarkar na paikhaliba thabak asi mai paktuna lamdam masida mahausa gi phibam athubada hanjilakpa oisano hainasu mangna hairi Raija sida thokliba tangdu leita daba phibam masina miyamda awaba pibada natana Mahiroi Singh Mahima Singh Tamba Ningtina Pangandre Hainasu Magna Makataki Yankai Tare Suba UNHRC da Manipur da Thokliba Irang Asiga Mari Lainana Raija Sigi Dr. Arambam Nonina Manipur si tongan ba Purup Singna Kundaba Raija Amani Maramaduna Masida Purup Amakaktagi Oiba Wakalonda Homeland Siam Haibasi Oitok Oidaba Amani Democratic Oidaba Towongni Haina Fongdokre Conference sida saruk yakiba DM University gi Associate Professor Arambam Noni na hai Raija sida Kanglu Purup Khaina Rajniti Taubana Lamdam sida hena tangdu laita dana bagi maram ohali
तोंगान तोंगान बा फुरुप कुंथ्रा मंगा हेनबना चाही कयादगी नुंसी चानना लेमिनरखिबा राज्यसिदा फुरुप अमखक्तगी वाखलोंदा थबक तौबसिना इरांग थोकनबा होनरी इथनिक सिटी बु खुलाई ओइना सिजनबा असि पुनमकी ओइबा मांगजबनी मांगना मखा ताना राज्यसिदा फुरुप अमगी मिसिंगदा का हेना हेंगलकपा थिंगनबा अमदी पोपी कल्टिवेशन की उमंग वामंग कया कोकथोकपा असिगी मातांगदसु कॉन्फ्रेंस अदुदा पुखतखी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी रिक्रूटमेंट टेस्ट यावबा चतखिबा नहा अनि कुकी मिलिटेंट सिंगना फाजिनखिबगी थौदोक कोकोमी women wingna kanna yaningdaba phongdokli organization asige assistant coordinator RK Tharaksanana kendra amasung rajya sarkarna phajin khibanaha ani thadoknaba lokhatpham thokpa thabak lokhatpinaba taksili Indigenous Peoples Organization Manipur All Manipur Daily Association asu naha ani phajin khibagi thokdokpu yaningdaba phongdoktuna athuba matamda makoibu thadoraknaba hairi District Administration Chandel na ngasi Pradhan Mantri Jan na Jatiya Unat Gram Avian Hogdokre Jila Asigi DC Office ke Multi-Purpose Hall da Pangtokhiba Thoramaduda ADC MD Firoz Khan na lusingduna skimado Hogdokhibani Kamjong Jila dasu District Administration sinduna skimado ngasi Hogdokhi Bharat Sarkar ki haksial amasung yaipayumbal mantralo ki makada State Health Society National Health Mission Manipur na sinduna haujik Sahi amadagi taramapal phabugi manung dalai bangang singda deworming tablet pijabagi thoram pangthokli masida school khuding mang na chumateng pangduna angang sing amata chithadana deworming ki tablet pijanabagi pandam asi phangna ba hona minasi haina all Manipur recognized private schools welfare association hairi Akashbani Imphal dagi pau tabiri Swasthya haibasi Matam kharigi oiba wasak nate punsi chupagini hayaduna Pradhan Mantri Narendra Modi na mipung khudingmakta lu nan ba haibasi punsigi tana thana ba yadraba ama oihanna ba wasak lominna ba hairi New Delhi dangasi Swasth Bharat Mission na sahi tara mapung pharakpaga mari leinana pangthokiba swasthya hi sewa lisingani kunmari gi thoramda wangang bada Sri Modi na lu nan ba Bharat ama oihanna bagi damak lepalaitana hona bagi tangai fadabadu pankhi Lunan babu miyam gi iho ama oihanna bagi damak mahakna Bharat macha koti chamani phum gi wakhalon adubusu ikai khumna ba utkhi mahakna hai Swasth Bharat Mission du mai pakhan bada mipung khudingmakna thaudang lauki Sri Modi na hai khongjang asida rajya kaya gi Mukhyamantri Singh Mantri Singh amadi miyam gi mihut singh nasu saruk yari Pradhan Mantri na makhata na hai ngasigi numit asida Lupa koti lising tara romgi lunan gi project sing hogdokhi mangna hai mission amrut ki saruk ama oina ising amasung sewage treatment plant sing tongan ba sohor singda sengbat kani Delhi police na ngasi New Delhi dagi lupa koti lising ani romgi oigada ba cocaine kilogram sama hena fagale case asiga mari lainana mioi mari sufare additional commissioner of police special cell Pramod Kuswana hai Police na cocaine kilogram sangma humpuni thoi amadi ganja kilogram nifu phagatki masi haukiba matam khara asida Delhi dagi khwaidigi yamba changda phagatpa nisagi potlamni Malem gi tongan belebak kunmari na saruk yaduna ahan ba kho World Cup lisingani kunmanga Bharat pangthok lagani haina lauthokre World Cup asi kho Federation of India amasung International kho Federation sinbani aroibada maroiba pau amukhana Laibak asin ngasi jati gi mapa Mahatma Gandhi gi chama yankhai manga suba mapok kuma numita lusing basi gi mapam dai kai khumna ba utkre Mukhyamantri Nongthombam Birenna miyamna ahingsa da thajaba thamduna wathok khudingmak wari sanaduna waroisin porakna ba hairi Ukhrul jila da lamgi chayet nabagi matangda nomai kapna rakpadagi mioi ahum laikhidre nifu hena sokapan nangle ama toiba ma dia pun bagi saktam sagatpa mera chaurel hobagi thoram hayeng pangthokani amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na mipung khudingmakta lunan ba hebasi punsigi tana thana ba yadraba ama oihanna ba wasak lominna ba hairi paulo jare